Dunia he SB Tech Akona. How to track mobile loss through email and phone account. Phone account Akona hen. Toy setting load in nang name my account sign in bulletin. Na phone number ho kona sign in na bolle OTP na phone number as OTP password nungding. Aban le si na sign in le ban email ho recovery phone na phone ho amanting le recovery bol na ding as email ho na sign in le my account option personal information the security just na sign in joting le phone location su automatic on a hilo le on am lo le na phone setting chu check le sen chung pin about phone security kan ho kiti ho le lesson location on kiti ho cho ban koi nang ban le he cha phone na phone chu ikan ho na email recovery bon ding email chule mi account mi na chule mi account ho sun na mail chi jing ding chuting le na phone chu yam ta man ham khan ai khat ting le he chi number la konas na holo de device on ki koi dan tan mai kan hol ta ka phone chung phone kan hol ta to ka phone kap na pa he chi phone akona kan hol de lai ma sa hi internet na Google find my lost phone ta na ga type le icha sun ichi jo Redmi Note 5 Pro kiti ken ka hol sa history khan sign in ka bol na sa ya kin dan man find your phone Google account kiti chen tut kit le chen ilo le direct nga chi ne click ing the find your Google account kana chan chi phone ni the this device Samsung to ka choi pa ho hin Samsung Galaxy brand new ka hol pa le Xiaomi Redmi Note 5 Pro chi ke phone amang pa mang ti ni chu ka hol ding pa na ho sa hi lo yang le na device to na sai pan hi location na koi ta na phone hol na ding na choi pa email na sign in hi chi na nga ham hi lo ham ti chu na sign in ding hi na password password na me lo le password na me lo le na phone na holding password khate tai kan ring yang na bot he locket amman jana ne vet the mera phone hi na sele lock na phone na lock the try calling your phone na bot he sign out na bot he contact your operator consider erasing your device na device and thero na data sungam lo sen na su sit the na su mang the hi to he ring kan bore to ka choi right hand side ka choi pa he kan ring ka ho ring pa ka choi pin ka kap na pa he to device location pin hi to ka website lo na hi ilu ding na erase data kitina ichi erase data phone ka holding pa che sunga thir ho ipp ho kan i ka thil boyo sio lim han pian ni to erase data ka boarding tin location ka holding to hi chi kaman sa ang hilo za erase data ka bol thir ho mang khadian ta ka bo erase ka bolo ita ichi ka bola len location han ki peding mon phone su ki modi ta ho lai am dang
Aban ting le hichi ame ya kona hol email ai mei tam email hicha kona ho holidan kan khonen aban adin na Vietnam le subscribe bolen